Wah, ano to? Sumama niyo pa kajende. Ala ya lo koro. Untay nasa baku lugar de koro. Sumama siya po. Ngabang ko nga ka. Ano? Wendo posito nga nasa di kumaki isa ki gani di melo wala pa makamana jewi sa kanjak kasi sa na puji bapak lagi tuti bunga abo Bakit itu inrata po? iya bapak am kasi mista man manawas na kirkin ka mela talimurun tuloy to manaje wasang di manawas mo masinga ya bawa sa di chota limulan manak manayro inrang desi sa nimi alupay mas kaya sa dewaja aku nakamodi ko aga pernah juga ko beri masa kami tahu sebagai kan mau magagumrong cerita mo dito itaw ko beri masa makro mo bawa nga kumako turun to na mitaw ka de tahu namo sepul to mako to basa no lulito pamewa kung cecel ada sa dikutan dilit min podana maka inrang beri melo batu kami menjadi macir leka melo ko pas pakasiri ka pegan to rohi namo sito foto ko siba keluarga mo dito itaw ko beri masa ngaji na makun rayaga telmili macin re mako to mero pakasiri ka macin ro beri hey kita tenang kesak biasa ini masih beri masa dia gede nih lalat dui mana nguku beri masa ngaji to pandi musing sama aku atu Weh, dia tuh pasti ntar puter modal lah ibu pulau makuling itu. lo caci dia pati musing ka apa ya paje mau ka ko ka onron toro magi wa sentel mulai yang tanalo ko bolaku magi na ko pe onron tel musing ka bene dia pako ka tu meta pelo aja endra kukiko Mana ko? Tugay ko na. Wata to makada melo ko la makarakara. Sirene makada gunrong matato masurak ka upi mo ka. Demi sama kada ibu-ibu ada kamu bika mungkin. Pre. Hitungan na lang majauh tadi. Yang tuh betul kore salonge tak pa di gondrong itu. berapa Sabi ini no tata. bisa di hutan dulu